anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, kwa na tebo iroreri wa Just Kenya Official TV ni toshoke ore githini o mitabo ino ire mukoretwo mumiendete muno na guko nenda-ini cio kinyanĩria ni ati maundu ni manyitanire mundu gwitwo Kamoko murata wa hakuhi muno na DJ Fatxo ororia ninge mekite collab hamwe ya nyimbo ya Mwoboko. Riu ni akoretwo kiaria thini wa nenda yake yo kinyanĩria agacoka akaria kumana na andu aria makoretwo makimutag hamwe na story ino ya Jeff Mwathi. Hihi ngwicia ni urari kana story ino ire koretwo githina mbere thini wa nenda cio kinyanĩria ona ningi igakorwo gipostwo ni Inoro TV. O hau mundu gwitwo Kamoko ni akinyetie thini wa nenda yake kinyanĩria turareria mwena wa Facebook akauga kama unajua umenitag na kunitusi kwa hii story mentioning my name, be ready to answer questions because Director of Criminal Investigation Kenya is coming for you. Akashoka akauga mtakuwa funzo kwenu na wengine wako na tabia kama zenu, inaitwa sheria. Na agashoka akauga mutani koma ni tondu ni ari na screenshot ciothe koguo we akorwo wi hau na ni ukoretwo gitag mundu gwitwo Kamoko thini wa story ino ire rahusisha DJ Fatxo thini wa ndutromano ino ire thiete na mbere ya gikukia mundu gwitwo Jeff Mwathi. Riu ni ugukorwo hatikaini ni ati mundu gwitwo Kamoko riu ni arutete warning kana ira twitaga onyo ati ni ugukorwo ugiface DCI ni tondu wa investigation. Na agacoka akauga atiriri gikorwo we niwe waritie maundu maya mothe basi ri ni ugukorwo we mfano mwema kana we funzo gwaku na kwa aria angi mena mitugo teno. Jitagwo Jos kana Uncle Jos thini wa Just Kenya Official TV. Ndukariganirwo gukorwo gi-subscribe ona kana gutiga comment yaku thini wa comment section. Tuonane kahinda kangi gatari karaya.